ngimlokothe ngezandla ezibandayo hleze azwela amakhaza kunciphile izinsuku zakhe zokuphila angizolingisa lamadoda amaningi kodwa lamadoda amaningi azobuya ezikimi ethi hlabangane siyabonga uligezile igama lethu kulabo esafunda ngabo ukhuluma mama besimame lo engimkhulisa la undodakazi uzotheqala nje ecathula ebe esazi ukuthi ukuveza umzimba akusiyona kuphela indlela yokuveza ubuhle kowesifazane igama elithi ubuhle nelithi uthando ngeke sisuke ezindebeni zami ukuya kuye ukuze angalahli konke ayikho nanakho uma eselizwa libizwa ngaphandle endle ngoba sakhe kabi sakha amakhaya ethu sawakhelendle kazi lashonaphi ilizwe elalila kazi lashonaphi ilizwe elalila lo engimkhulisa la undodakazi uzokwazi ukwehlukanisa phakathi komuntu nezinto zakhe ngeke ayithole ijele ukuthi uqoma umuntu kanti useqoma imoto yakhe lo engimkhulisa la uzokwazi izinto eziningi kodwa uzoqala ngokuzazi yena ezazise ngayiphathi sinoma kanjani uzongesabi lutho uzokhuluma ingqondo nenhliziyo yakhe ekwembathi isihlonipho uzolehlaba isihlazo ngeke azahlambalaze lo engimkhulisa la ngeke azakhulise ngizamkhulisa uyokhulisa esekhulile phela usenkulisa osenkulisa akakhulisi uyakhuliswa yingakho kungafanele akhuleliswe phela uzobe seqonda ukuthi kahle kahle akusikhona konke okusemthethweni kodwa yilokho okusemthethweni ngoba nentethelelo awuyithole emthethweni kodwa uyayithola emthethweni ngikhulisa umntwana intombazane ngikhulisa indodakazi ngimthole kabi sengena ubusika ngakho kuzohlikihla izandla zami ngiphefumulele ziphile zifudumale ngaphambi kwangimphathe lo engimkhulisa la ngizomvezela ukuthi ugogo wakhe ongu-A ebhenci ongazange azibhade esikoleni kodwa wazi zonke izisho nezakha inganekwane nephicaphichwano nomlando wakhe ungcono ngane kunoprofessor wakhe okwazi ukusolva wonke u-X kodwa ongazazi yena lo engimkhulisa la ngizomvezela ukuthi kahle kahle onobuhle akusibona ababona ku-TV nakomagazini ngobuhle bangampela ngeke wakwazi ukubuthatha ngekhamera ngikhulisa umntwana ontombazane ngikhulisa indodakazi ngimthole kabi sengena ubusika ngakho uzohlikihla izandla zami ziphefumulele ngiphile zifudumale ngaphambi kwengimphathe yabo jabulisa kakhulu ukubona osonkondlo abanakekela kangaka umsebenzi wabo mangithi ukunakekela ngisho indlela abacosha ngayo amagama nendlela bethula ngayo amagama bezokwenza lokho bekwenzela in their hometown yabo okuyona into engajwayelekile mina ngihlala eThekwini ngiseThekwini kodwa kahle ngingwaka Nongoma ukube uNongoma ubukade unazo zonke izinto ezingivumela ukuthi ngikwazi ukuveza italent lami sasingezobikho bese ngebe sibebikho isidingo sokuthi ngisuke kwaNongoma ngihambe ngeThekwini so iyajabulisa kakhulu lento ukubona ukuthi umzimkhulu umasipala wasemzimkhulu ukuthatha wakubeka emahlombe abo ukuthi bazovula a great platform like this one where osonkondlo namanye ngibonile nabaculi la ukuthi bebe nendawo lapho bazokwazi ukuthi behaye khona bethule imisebenzi yabo bethula nje hayi ukuthi bayithule endongeni bayithula kubantu ngijabulisele nokubona ukuthi ngoba yabantu ifikile ukuzolalela osonkondlo ukuzozwa abaculi beculi kuyajabulisa kakhulu lokho leyo nto isho ukuthi the town ibakhathalele abantu bawo nanokuthi ukudiversify kwelento kobuciko nje kuyajabulisa kakhulu not just ubuciko each and every town kumele ukuthi okay makukhulunywa ngeart uyakwazi ukuthola makukhulunywa ngemining uyakwazi ukuthola makukhulunywa ngokulima uyakwazi ukuthola so iart is one of the very important component yelento yesizwe yabo so ngoba from art ilapho izinto zifihlwa khona zivalelwa khona ngoba kwi-art uzokwazi ukuthola umlando kwi-art uzokwazi ukuthola ulimi so ziningi izinto okwazi ukuyithola from art so sengazi ukuthi umasipala ungangaphela manje sengazi ukuthi ungaqhubeka with supporting Mzizi and others who are making sure ukuthi they bring people in this town and because mase sila yabona nje ngisafuna ukuhamba manje yabo sengifuna ukuthi ngathi ngalala tourism sekuyi-tourism so ziningi izinto kubaluleke kakhulu kuyajabulisa kakhulu nokubona italent lapha ekhaya akusilona lo mcakamezelo
yabo nami ngiperforma ngaze ngama ngobhozo ngoba ngiyabona ukuthi uma ngasakwenzi lokho senyaganga yabo ngenxa ye talent elikhona. So it's not just ukuthi abantu abacacamezeli in terms of art. So leli hashe libhejelwa umasipala ubhejele ihashe right